Status itu nangu Pita FM Radio Suara Teknika Media Informasi lan Edukasi Sikitembang saking Anindya Putri Sani Mamurde Tatuaning Nusa Dua Bualu. Sani mangken titiang suksarahang majang ring penyuluh bahasa Bali engge untuk mbok durusang. Inggih suksemedahat adrang titiang majang ring dani penyiar radio Suara Teknika antuk galah sani sampun kepaice ring pedewekan titiang. Nanging sedurung lantur lugrayang titiang ngaturang puspe panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih majang idedani sarang sami para pemiarsa sarang sami sanidahat kusumayang titiang. Sedurung titiang nincap jagin latarang materi lugrayang titiang nyihna yang angge. Titiang puniki wantah penyuluh bahasa Bali saking Kecamatan Buleleng, wastan titiang Komang Sudiami. Pinake penyuluh bahasa Bali sani poleh amongan tugas ring desa Tukad Mungge. Talar titiang kesarangin oleh semeton titiang inggih punike Nyoman Dewi Supartini sani poleh amongan tugas ring desa Anturan. Idedani sarang sami ring rahinani sani becik puniki titiang sarang kekalih jagin latarang materi inde unsur intrinsik lan ekstrinsik sani wenten ring satu kambing takuten macan. Inggih sani mangkin kelanturang antuk materi sani pertama inggih punike tegas kesusastraan Bali sani jagi ketelatarang oleh semeton titiang durusang. Inggih suksema antuk galah nyane inggih pamiarsa radio Suara Teknika sareng sami sani mangkin titiang jagin latarang indek tegas kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali mawit saking basa Sanskerta. Krunelingganipun sastra mas tegas aksara piranti ngajahin tatwa utawi tutur kaweruhan utawi ilmu. Selanjutnya nih kesusastraan poleh pengater su dados susastra kuna susastra poleh wawahan gibung kean dados kesusastraan. Punika mawinan kesusastraan tegas nyani sekancan pakaryan manusia sane metu saking uluning anggen marupa tulisan kekawian sane kawentan nyani luwih becik lengut tur ngulangunin. Kesusastraan Bali inggih punika saluran reriptan pangweruhan utawi aja-ajahan mautama sane kasurat mebasa Bali mewah kawi tur ketami rawuh mangkin. Inggian sani kasurat nganggen aksara Bali mewah huruf Latin. Kesusastraan Bali sampun wenten saking riyin sadereng kekeniang aksara. Yadian aksara sastra sani medal riyinan makehan nenten kasurat. Tur nenten kauningin sapesire sani ngawi nagingin kawenten nyani tegep karambang turun temurun rauh mangkin. Imbenyane sekadi satwa-satwa, gendingan, lan basa basite paribasa. Inggih selanturnyane titiang jagi latarang indek materi ketujuan ngajak melajahin utawi nyelehin kesusastraan Bali. Sane kaping pertama inggih punika mangwikanin nilai-nilai budaya adiluhung sane pacang mawiguna sajeroning ngalimbakang budaya-budaya Baline. Sane kaping kalih anggen petimbang midabdabin budaya Baline rikala ngarepin abjagat. Sane kaping 3 indek keanggen mencapang rasa bangga makrama Bali. Sane kaping 4 inggih punika keanggen buatan mencapang seni ilen-ilen mewah unen-unen ring Bali. Sane kaping 5 mikolihang daging-daging tatua agama keanggen mencapang serada baktine ring ide Sang Hyang Widiwasa.
Sane kaping untat titiang jagin latarang materi indek pahan kesusastraan Bali. Panglima kesusastraan Bali manut ab jagat kaepah dados kalih inggih punika kesusastraan Bali Purwa lan kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Purwa inggih punika sastra sane sampun wenten do ilu tur pidageng nyane ngunggahang pitutur sane luwih lumrah nyane nenten je sane kasurat kemanten wenten taler sane state karambang kapalang turun temurun rauh mangkin. Pepalihan wangun kesusastraan Bali Purwa inggih punika sane kaping pertama indek puisi Bali Purwa utawi kesusastraan tembang, sane kaping kalih indek prosa Bali Purwa utawi kesusastraan gancaran, miwah sane kaping untat palawakil utawi prosa liris. Sane kaping kalih indek kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar punika wantah kesusastraan sane sampun keni ius modern. Medal nyane Roman Nemu Karma Pikaden Iwayan Gobiah sane keterbitang antuk Balai Pustaka Dok Warse Siu 113 siki kasungkemin pinake pengawit kesusastraan Bali Anyar punika. Pepalihan wangun kesusastraan Bali Anyar patah sekadi pepalihan kesusastraan Indonesia modern inggih punika sane kaping pertama indek puisi Bali Anyar, sane kaping kalih indek prosa Bali Anyar. Prosa Bali Anyar punika kekepah dados 3 sane kaping pertama indek satwa bawa utawi cerpen, sane kaping kalih indek satwa dawa utawi novel, lan sane kaping 3 indek lelampahan utawi drama. Inggih pamirsa Radio Suara Teknika sareng sami wantah asa punika materin titiang galah walian titang ke pengeter acara. Kas seni mangkin kelanturang antuk contoh satwa Bali seni memurde kambing takutin macan. Dumugi ide dani sareng sami seneng mirengang satwa Bali puniki. Ada tutur-tuturan satwa sane memurde kambing takutin macan. Kecerita sane mangkin ada kambing madan nime sabe. Nime sabe ngelah pana madan nime wingsali. Kecerita yang sane mangkin ia luas ke alasi ngalih amah-amahan ane ngude-ngude. Panaknya niwing sali masih bareng luas ke alasi. Dan kecerita yang ring jalan teked lantas aja ke dadu di tengah alasi. Bih demene nime sabu ngajak niwing sali di tengah alasi nepukin amah-amahan ane ngude-ngude tur lempung-lempung. Sedang itehe ieu ngamah niwing sali makesiap nepukin buron tawah tur melaib niwing sali didurin memene sambil lange metakon, aduh meme ada buron tawah tuh ya me tuh ikuhne lantang gobane aeng aduh meme nya titiang nepukin meme mesaut lantas nime sabe bah cening tuh madani macan. Nah kini jani cening entegang sebeng ceningi apang cara anak sakti anggon nayanin imacan ani lakar melaksana corah. Nah sani mangkin imacan masih ngon nepukin nime sabu ngajak pianakne niwing sali. Lantas imacan ngomong, ibu buron apa saja ibu bani mai ke alasi apang ibu nawang awake ane kuasa dini di alas ini. Mesaut lantas nime sabu, ibu macan ibu mirip pusing nawang
Uleng awak kaini bisa pesuapi. Ditanduk kaini ide sang yang siwa ane melinggih. Kai keliwat sakti. Tusing bungan ibu ane lakaramah kai sambilange ni mesabe ngengkot ang tandukne tur makecos. Ditu lantas imacan melaip mimi buron apa ya ni dewek tepukin. Melaip lantas imacan pati puruk. Lantas di tengah-tengah puniku tepukine lantas ipojog tur ibojog metakon, "Imi beli apa kerana beli melai beli?" Ditu lantas imacan mesaut, "Aduh, ada buron tawah jejah beli nepukin buron itu. Tumben kati tepuk buron itu, awak ne poleng, tanduk ne lanying, nyah aja-ajan beli nepukin buron itu." Itu lantas mesaut lantas imbojok, "Entu sing jelenan teken i kambing tu beli, tiang nak memusuh masih teken ieu. Ni jani jalan melipetan aleh barang-barang i kambing." Saut lantas imacan, "Beh, yen beli kemu sinah subebungan teken beli mati. Cai gancang bisa menek kayu tur elah makecos." Ibojog lantas ngomong, "Yen beli seng saya jalan tegul bangkyange ketetang ikuh hejak dadu." Mungkin ibojoge lantas gugunu teken imacan. Ditu padu aja ke dadu ngilitang ikuh tur pada negul bangkyangne aja ke dadu. Nah sani mangkin kecerita yang aja ke dadu kemu ngalih i kambing. Ditu lantas subur neket di arepne nime sabu. Ditu nime sabu mesebang egar tur memunyi, "Ih, cai bojog subur teke. Dugas cai ni kalah metoh-tohan. Cai mejanji nyerahang macan pat-pat. Nah, ni jani mare cai ngabu aukut. Nah, kangwa ngembok subuh jani. Masih jani mbok sedang melahu, mbok ngidamang be macan." Mare kitu munyane nime sabu imacan keliwat jejeh. Beh, i dewek bayahang utang tekeni bojog. Ditu lantas jok melai pati buruk ibojog bergedege teken imacan. Ulian keliwat jejeh ni imacan. Lantas maka dua ulung kejurangi tepen batu. Pemuputne mati imacan teken ibojog. Nah gitu tuah menapu jawan ini wiaden kereng nih yening belog sinah lakar nepukin sengkale buke imacan. Nah gitu tuah menapu jawan ini wiaden kerengi iraga dadas jatmu yening belog sinah lakar nepukin sengkale buke imacan. Inggih para pamirsa radio Suara Teknika sareng sami sane mangkin titiang jagin latarang materi inde unsur intrinsik lan ekstrinsik satwa. Sane kaping pertama inde unsur intrinsik satwa. Unsur intrinsik satwa inggih punika unsur sane wonten ring tengahing carita. Unsur-unsur intrinsik satwa bawah utawi cerpen minangkadi saking pertama inggih unteng utawi tema. Unteng inggih punika daging pikayunan sane dados dasar carita ring satwa. Unteng ring satwa inggih punika kehidupan sosial santukan satwa puniki nyeritayang indek kawentenan iburon sekadi kambing lan imacan ring alase ngalih amah. Sane kaping kalih indek pragina utawi tokoh. Pragina inggih punika sang sane kaceritayang ring cerita. Pragina puniki sane lumrah ring satwa kakepah dados tigang sora inggih punika protagonis utawi pragina utama sane maduwe watak luwih, antagonis pragina sane maduwe watak kaon, lan tritagonis pragina sane dados pragina penengah.
Tokoh sane wenten ring satwa punika inggih punika sane kaping pertama kambing ni mesabe, sane kaping kalih panak kambing ni wing sali, sane kaping 3 macan lan sane kaping 4 bojog. Sane kaping 3 lelintihan utawi alur. Lelintihan inggih punika wangun satwa sane kawangun antuk makudang-kudang pidabdab sane maduwe paikatan utawi sebab akibat. Lelintihan satwa kambing takutin macan inggih punika nyeritayang indek kawentenan ni mesabe ngajak panak nyani ngalih amah-amahan ke tengah alase lan metepuk ajai macan. Lelampahan puniki nganggen alur maju. Sane kaping 4 indek kahanan utawi latar lan setting. Kahanan magenah genah inggih punika genah sane wenten ring satwa. Kahanan dauh inggih punika galah sane wenten ring sajeroning satwa. Galah satwa puniki inggih punika di tengah alase utawi ring tengah alase. Tur galah sawetara dina semeng. Sane kaping 5 indek watak utawi penokohan. Watak inggih punika parisolah pragina sane wenten ring satwa. Sane kaping pertama ni mesabe, duag lan dabdab nepuk pikobat. Sane kaping kalih ni wing sali, satinut ring meme sake mawon jejah. Sane kaping 3 macan, gagah sake mawon jejah malu. Sane kaping 4 pojok maduwe parisolah sombong lan sake mawon ragane sane nemu bayi. Sane kaping 6 indek pitekat utawi amanat. Pitekat inggih punika pabesan sane wenten ring satwa. Pitekat sane wenten ring satwa puniki inggih punika iraga dados jadme nenten dados sombong ngajak anak len. Inggih pamirsa sami iwau indek unsur intrinsik sane mangkin titiang jagin latarang indek unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik satwa bawah utawi cerpen. Unsur ekstrinsik inggih punika unsur-unsur sane wenten ring sisin karya sastra punika mawinan nenten langsung ngiusin wangun karya sastra punika. Unsur ekstrinsik satwa bawah utawi cerpen minekadi sane kaping pertama indek latar belakang kahuripan pengawi. Sane kaping kalih indek kahanan utawi situasi sosial. Ritat kale carita puniki kekawi paiketan satwa bawah utawi cerpen sareng kauripan ring palemahan. Kahanan sosial sane keceritayang ring satwa puniki inggih punika mangdene iraga dados jadme nenten sombong sareng anak len punika sane keceritayang ring satwa kambing takutin macan. Inggih pamirsa sareng sami galah aturang titiang ke pengeter acara inggih durusang. Inggih iredane para pamirsa ring suara teknika sane mangkin jagi cutetang titiang ring materi iwau inggih punika kesusastraan Bali punika kekepah dados kalih wenten kesusastraan Bali Purwa lan kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Purwa puniki wenten kegendingan satwa miwah basite paribase lan kesusastraan Bali Anyar punika wenten satwa bawa utawi cerpen, wenten satwa dawa utawi novel lan lelampahan. Lan satwa puniki ngeranjing ring contoh kesusastraan Bali Purwa. Nah, ritat kale iraga nyelehin indek unsur-unsur intrinsik sane wenten ring satwa puniki. Sane ka pertama puniki wenten tema.
utawi untang cerita. Sani kaping kalih punika wenten murde utawi judul. Sani kaping 3 wenten pregine utawi tokoh. Sani kaping 4 punika wenten lelintihan utawi alur. Sani kaping 5 punika wenten kahanan. Ring kahanan punika wenten latar lan setting. Sani kaping 6 punika wenten watek utawi penokohan. Lan sani kaping 4 punika wenten amanat utawi piteket. Sani wenten ring 1 puniki. Nah, sani kaping kalih punika wenten unsur ekstrinsik. Ring 1 punika sani pertama wenten latar belakang kehuripan pengawi. Sakemawon puniki akeh sani nenten medaging sire pengawi ring 1 puniki. Sani kaping kalih punika wenten kahanan utawi situasi sosial ritat kala pengawi punika ngarang cerita utawi mekarya 1 puniki. Nah, idedane taler titiang sani mangkin nagingin indeks satwa Bali ritat kala iraga mesatwa punika wenten wirama, wirase lan wiraga ritat kala iraga maktayang satwa Bali. Inggih menawi tu wantah asa punika sani preside aturang titiang ring rahinane mangkin dumugi wenten pikenuh nyane majeng ring para pamiarsa sareng sami. Taler nenten lali titiang nunas gengrene sinampur ping banget yening wenten kirang langkung antuk titiang maktayang materi rahinane mangkin nindek tatu basa miwah basa-basitan titiang sani tune titiang sareng kalih nunas gengrene sinampur ping banget sani mangkin titiang sinep antuk parame santi. Om Santi 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 Om.